Selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan tadi Yesus Kristus. Malah sumurtah boy isi sehanami usina syamba di pandurang sabuton. Marhitehon ni rigapan sigano pari bata sadarion. Aima ijalul hita atani ni bata nagabe rigapan sigano pari bata. Bani panorang sebut nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu Bapa. Malas tumang uhur nami bani panorang sugoton. Uho marhalani hon ni idop ni hurmuna surin bagal ni huban nami. Asih bani panorang sugoton pe perlu be patotap ham ura pepikiran sunai ge hapor sayon nami marhiti hatamu. Asih saganjang nyarion taruh horjaon hanami tongon tanggung jawab nami. Rosi gabe hite nami pamalas kon buhurmu ibagas goranak mo ton Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus si jape nasyam marianan bani panorang sugut nerion nabu isi sehanami marhite rigapan sigano pari bani panorang suguton rigapan sigano pari bata sadarion hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 tersurat bani buku Sada Korin bindu 15 ayat 10 nama katahon senon. Tapi halani idop nyuhur nine batado ase sonon ahunuan anja aseng soya idop nihur ni nahubakuin ai buinando nahur jahud humbani sedea aganup sedo au tene tapi idop nihur nine batado nama kasomani au. Totu Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bah tumangdo alasan bata bani panorang sugoton puho ibagas malas niuhur totu tongah-tongah ni persiapan laho makorjahon horjata sigano pari. Tapi di atas ini haganupan persiapan taai tanatang si bagalan aima hamubahon na terjadi ibagas dirita na ihapkon hita marhitehon ni idop ni hurnine bata nalang ongga ni pikirin ta nalang ongga ni surah-surahon ta nalang ongga tubuh ibagas uhur ta aido tene ipasirsir ne bata ibagas pargoluhanta. Sonai mahomani Apostel Paulus mangahapkon ibagas pangidangyon ni. Isobut bani Sada Korintus 15 ayat 10 on. Bahasa pangidangyon ni sonai agi ganup na hinurjahon ni rapakon hasoman ni apostel naligan rosi hajong-jongan ni marimbang pargoluhan ni bani panorang nadop salpuin rosi bani hajong-jongan ni bani panorang on haganupan ai ma halani idop niuhurni naibata artinya nama deyar nama tin rosi hagoluhan na idalankon apostel Paulus selaku juak-juak ni nebata haganupan sedo halani nani horjahoni atape sedo halani halobihan nadong bani tapi sahali nari Paulus mangahapkon halani pita idop ni hurni naibata tumang aima ase marhitehon ni ayat 10 on bindu 15 on adong opat na sinobut ni Paulus subata na perlu bisa kali maningon do hape talar hamubahon niuhur ai. Totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lape magu humbani pardingata sonahi tatene. Bani bonani tahun tanggal sada sanggah pertonggoan keluarga. Kita masih sesapan dosa rosi mengakuhon hahurangan ta dopak keluarga ta. Na totu ra kadongdo ilingat kita hata nama ka tahun sunon
Ya, non ma au dong, non ma jalona siang. Totu hataon, adong dua pakorhon ni. Na parlobe positif, na marlobe na paduahon negatif. Positif ni ay bahasa asihalak naligan boy manjalo haurangan pakon halubihan ni. Tapi negatif ni ay totu ya nah hape au ulang sonahan na siyam artinya ay langadong perubahan na totu bani Paulus langadong istilah na sisonaya itene maningon tetap do adong hamubahon niuhur na takas na boy tarida na boy ideihon bahkan na boy merbuah ididah hasoman ibagas parguluhanta. Natutu sonai ibagas tahun 2022 on. Maningon do HP ni ididah kita bahasa merhitehon ni horja ni nebata ibagas to ni napasing pasti do adong hamubahon niuhur ibagas goluta. Asi maningon gizi konota ta ambuk kononta do prinsip na makatahon ya non maau jalona siam. Artini ay lang pasti lang adong perubahan na pasti ay say adong dotong hamubahon niuhur anggo ijalo hita tondoy na pasing marhorja ibagas derita halani sa etek-etek ni hamubahon na terjadi ibagas derita sedo halani usaha atape pangabakta atape surat-suratan na siol marubah tapi hamubahon niuhur na terjadi ibagas derita aima halani ibere hita tondoy na pasing marhorja ibagas hadirionta. Na paduahon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do isa dari hita songon bani bahasa Junani na makatahon gnoti se auton maningon do tandawonta ise dirita. Na totu bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ratene ibagas bonan ni tahunon bani tanggal 7 sa darion pe doma itu takon hita rencana rosi ranggian ni horja si paraya konta ibagas tahun 2022 on jengis tumang doai bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do itu takon hita program ta rosi ukuran ni rosi aha madeba na maningon ihurjahon hita lahu maparaya kagunuk nadop isurah-surahan atape irencanahon hita sa ganjang tahun 2022 tapi iatas ni haganupan ay maningon do lambing takas bata ijahita nuan janah ijahita jongjong artini ay maningon do isa dari hita ise dirita nuan songon apostel Paulus sadar tumang do iya bahasa hajongjongan ni bani panorang on selaku apostel ay sada idok niuhur na bagal tumang na humbani na batado ay anggo mardingat iya bani perguluhan ni sapari na isobut goran ni hinan Saulus manamararti do ay pangayak-ayak atape pamunuh halak Kristen tapi nuan doma terjadi hamubahon ibagas dirini gabe Paulus ay masahalak juak-juak ni nebata nasirsir totap membaritahon ambilan nama diarin totu sonai mahomani hita ibagas parguluhan ta sigano pari maningon do ipardiate hita bahasa nuan hita dom magabe juak-juak ni nebata anggo hinaan hita mangguluh ibagas rosuh-rosuh ni daging ta na totu ibagas perguluhan tabani panorang on maningon do hape rosuh ni nebata na maningon na utama ihorjahon hita ibagas perguluhan ta sigano pare porini pe risiko ni bagal porini pe tantangan ni bagal tapi maningon idah kita do na lebih utama si paraya konta, si horjahonta, si perjuang kanonta, si usahononta aima sonaha
ase gabe harosu kita ilobe-lobe ni nebata jana totap iberi hita dirita ipake nebata gabe juak na bucur na patuluhon ijon mahape ni ididah kita Paulus marhitekon ni turuh ni uhur ni bahasa porini pe ibanding-bandingkon pakon hasomani apostel daligan buenondo aha nah ni horcahon ni apostel Paulus jana perjuangan ni Paulus ibagas pangidangyon ni pakon atape marimbang hasomani apostel naligan tapi mangaku do apostel Paulus bahasa aha na ni horjahon niya atape hasurungan ni ibagas saganupan horja selaku apostel ia onjolan ni aima halani idop ni uhur ni nebata ase tarbahen Paulus pe haganupan Rossi tarparayak apostel Paulus pe sonai mabuini horja ibagas parguluhan ni haganupan in Paulus mangahapkon pita halani kesempatan na iberene batado hubani ayanggo mardingat hubani hasalahan ni mardingat hubani dosa-dosani bani panorang nadop salpu lang talup namin iya gabe juak-juak ni nebata tapi halani ibere nebata hubani kesempatan lahu mangidangi ibere kesempatan hubani lahu mengambilan kon ambilan nama diarin hubani haganup halak porini PHP ni buinan ni horjahon ni langgabe halubihan aibani marimbang apostel naligan tapi yahapkon jana iakuhon apostel Paulus duai haganupan in pita halani idop ni hurni nebata atap sebuton tamahomani lambin roh bagal ni idop ni hurni nebata marhorja ibagas diri ni Paulus lambin marturuh ni hurdo ia jana lambin roh bueni do na hinorjahon ni ibagas pangidangyon ni na totu sonai mahumani hita ibagas tahun 2022 bani tahun na baruon lambin talarma anggo lambin buema iahapkon jana ideihon hita idop ni hurni nebata totu lambin roh bueni mahomani merbuah horja nama diar ibagas perguluhanta jana lambin marturuh niuhur mahomani hita ilobe-lobe ni nebata sonai age mandopakon hasomanta jolma amen mertonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa sonin ma jenges ni Rossi diarni bujur ni hurmu mandopakon hanami orini petongon hanami jolma nagalek janahinan pardosana bakal tapi dop hosi ihop kop kam hanami gabi parru petongon hanami bani haguluhan sisa doka dukani janah iberiham kesempatan huban nami laho mandaihon diarnya layak muin marhitihun ni na itu tapkon ham hanami gabi juak-juakmu halane Bapa patotap ham uhur apa pikiran nami asi ibagas sajong-jongan nami selaku juak-juakmu lambin yargaon hanami matongon pandiloonmu rosi status nami na baruin asi ibagas guguh na kumbamu matongon hanami makorjaon horja nami si ganup ari bahen hamuliaon ni goranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion amen. Hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus pakon holong niate ni ne bata Bapa apa persauran ni tundui na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen. Horas mabata ganupan Bapa inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus selamat marguguh mahita tongtong ibagas Tuhan in jana hidup ni hurni mahoma tetap napasirsirhon bohal bata ibagas malas nyur makorjan horjatta sigano pari Rossi gabi hamuliaon bani goran nene bata. Salam.